Kisah masyita Bancut lan ungki yang ketam hati dalam agama, tingkatan iman cahaya meleleh kan genteng kampi selama-lama. Kisah masyita bancut lan ungki yang ketam hati dalam agama, tingkatan iman cahaya meleleh anggeten kampi selama-lama. Allah 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 ya Allah 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 ya Rasulullah. Kisah masyita bacun ungki yang tetap hati dalam agama, tegakkan iman cahaya membeleh anggeten kafir selama-lama. Kisah masyita bacun ungki yang tetap hati dalam agama, tegakkan iman cahaya membeleh anggeten kafir selama-lama. Allah 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 ya Allah 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 ya Rasulullah. Raja Fir'aun han pandang gantangan pikir angkai bicara pun jimpau lagom barang jungke ngersi ada mati nyawang keluar. Raja Fir'aun han pandang gantangan pikir angkai bicara pun jimpau lagom barang jungke ngersi arbantik nyawang keluar. Kisah masyita bacun ungki yang tetap hati dalam agama, tegakkan iman cahaya membeleh anggeten kafir selama-lama. Kisah masyita bacun ungki yang tetap hati dalam agama, tegakkan iman cahaya membeleh anggeten kafir selama-lama. Allah 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 ya Allah 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 ya Rasulullah. Jimpang ana rupa bantang de ngersi ana mati berpondeng raja Tuhan masyita gundangkan hati Tuhan panggil nelangkan doa. Jimpang ana rupa bantang de ngersi ana mati berpondeng raja Tuhan masyita gundangkan hati Tuhan panggil nelangkan doa. Kisah masyita bacun ungki yang tetap hati dalam agama, tegakkan iman cahaya membeleh anggeten kafir selama-lama. Kisah masyita bacun ungki
yang terhati dalam agama tegakkan iman cahaya membleh-bleh hanggetin kafir selama-lama. Allah 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 ya Allah 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 ya Rasulullah. Ingin Tuhanku yang maha adil, lentang hati hamba yang hina serta berputar iman dalam hati berlengkapi selama-lama. Ingin Tuhanku yang maha adil, lentang hati hamba yang hina serta berputar iman dalam hati berlengkapi selama-lama. Bersama cinta Bajul mungkin yang terhati dalam agama tegakkan iman cahaya membleh hanggetin kafir selama-lama. Kisah cinta Bajul mungkin yang terhati dalam agama tegakkan iman cahaya membleh hanggetin kafir selama-lama. Allah 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 ya Allah 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 ya Rasulullah. Ani kedua takkan kipuja wajing mati berputar raja berputar yang tajam dua mentande takkan berbasir ke jalan kota. Ani kedua takkan kipuja wajing mati berputar raja berputar yang tajam dua mentande takkan berbasir ke jalan kota. Bersama cinta Bajul mungkin yang terhati dalam agama tegakkan iman cahaya membleh hanggetin kafir selama-lama. Bersama cinta Bajul mungkin yang terhati dalam agama tegakkan iman cahaya membleh hanggetin kafir selama-lama. Allah 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 ya Allah 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 ya Rasulullah. Dengan sekarang lepas sitangke dua manale aturun daya tinggal sampai waktu bertentang hati menggulai-gulai dalam lubang-lubang. Dengan sekarang lepas sitangke dua manale aturun daya tinggal sampai waktu bertentang hati menggulai-gulai dalam lubang-lubang. Kisah masyarakat Bajul mungkin yang terhati dalam agama tegakkan iman cahaya membleh hanggetin kafir selama-lama. Kisah masyarakat Bajul mungkin yang terhati dalam agama tegakkan iman cahaya membleh hanggetin kafir